என்னடா சேவன் நீங்க வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் டிவிஷனல் மீட்டிங் சபாபதி டிவிஷனல் தான் प्रोग्रेस करता है ना අවුරුද්දකට පස්සේ මේ රැස්වීම ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට දාන්නේ. ඔබතුමාට මේකට තොලේ ප්‍රයිස් එක දෙන්නේ නේද? නාගකකවලිය කරන්නේ MPP කරගෙන නිකෝ ඩිවිෂනල් මීටින් චෙයාමන් නිකන් डिस्ट्रिक्ट लेवल चेयरमैन निंगान मिनिस्टर निंगान जनाधिपति निंगान प्राइम मिनिस्टर निंगान गवर्नर निंगान नांगदान मिस्टर नेल्सन कोरम इन्न செய்து நிங்கண்டு ඒක වගේ වැඩ කරන නෑ දිස්ත්‍රික්ක ජනතාවට ඉංග්‍රීසි මාවට්ටසල மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மீட்டிங் கோஆர்டினேட்டர் என்னது செய்றீங்க டிவிஷனல் மீட்டிங் நடத்துறீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் மீட்டிங் நடத்துறீங்க இந்த கூட்டங்கள்ல வந்து எதிர்க்கட்சிகளை செய்த நாங்க தான் கேள்வி கேட்கணுமே தவிர நீங்களே கேள்வி கேட்கறீங்கன்னா நீங்க ஒரு ப்ரீ மீட்டிங் நடத்தி உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை தீர்த்துட்டு உங்களோட ஒரு இன்எஃபிஷியன்சியை தீர்த்து போட்டுவாங்க எங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம ඔබතුමාත් මා කියනද ඔබද කියන්නේ මම කියන්නේ නෑ මම කියනවා ඔබතුමාත් එක කියන්නේ මොකද මම කිව්වේ මේ රැස්වීමේදී අද ඇවිල්ලා මේ මිලියන 21 ගේ ප්‍රශ්නේ ඩිවිෂනල් කමිටියේ චෙයාමන් ප්‍රශ්න කරන්න අවශ්‍ය නෑ එතුමා හරිනම් මේ එතුමාව ගෙන්නලා මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩවල ප්‍රෝග්‍රස් එක ලැයිස්තුව දෙන්න බලලා දැන් මෙතන ඇවිල්ලා අපිට අහන්නේ අයිති ඉන්නේ රැස්වීම වල විතරයි මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඩිස්ට්‍රික්ට් එකේ රැස්වීම කියන්න පොඩි සද්දාවක් කියනවා DA ගෙන්නන්න පුළුවන් DS ගෙන්නන්න පුළුවන් මට අයිති තියෙනවද කරුව එවතුමා DA DS වයි කැඩවල තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රස් එක මට නෑනේ මම ඒකයි කිව්වේ ඒක නිසා ඒක මම විවාදයක් කරගන්නකොට මම නිකන් ඇඩ්වයිස් එකක් තමයි කියන්නේ